Anyang aki din. Ay, manulaang manan abulan. Panag-enroll manan, friend. Huwag nga ron, friend. Sa pinaglakad ti presyo tinating ita. Aywon, isungarod nga awan manan ti makukwarta dananang kentatang. Ay, ada ko mami tagayam, hindi pa kitang danan na niya. Kumangarod. Isuka pa ti maitrabahuan ta apag tuition tanto manan inton umay nga enrollment. Padasig man ngagsalutsod ka dagiti gagayim ko abadings. Barang atamu, tama bali na pag-ekstraan. Wan man tanay. Parikot ko at talaga ti kwarta ita. Sika makayam ti masabat kumiko. Nagkapwam ngay. Ija man laod, uncle. Napanak ija ang dagiti kagayim ko. Nagbiro kiti mabali na bakit ang danan. Ha? Ang ano kayat mo ti ag-serve iti drinks iti hangout bar by Donabel. Ha? Sa tinuday di, uncle? Hangout bar by Donabel is located beside Baptiste entrance. La Trinidad Bingay. Ay, Ha? Ni? Jebar ni Antidona ti bagbagayo, uncle? wan! Kukwat ti anak ko na jay. Ay, agsap-sapul nga biniti agserve iti drinks. Ay, saan ka mo ta marigatan unay ijay Tano sumara ka iti alas 5. Wano alas 6 iti malam. Agawid ka mo lang iti alas 12 iti rabi. 5 o'clock to 12 midnight lang. Di pa nag-open na na jay. Iswasaan ka marigatan. Oo. Kasla kayat ko, Eh, kat padase ma. Umay ka ijay balayin tun malam, takasaritan ti anak ka. No adda maayabam nga uray may siya. Ayababaon, tapno adda ka dwa. Wan, uncle. No siya, kahit kuday dyan, tag-serve lang mataramidan ta. Ha? Amok ti ugali na ang dona. Saan na ang kayat ang makitib table dagiti waitress na iti customers? No naisab ti drinks da, huston. O sige, mayatak iti dayta. Agsagana ka nga rutin tumalim, ha? Dagasan ka diti balayo. Mapantay di balay da ang dona. Inta makisarita kang kuana. O sige, Frenchie, urayan ka ditoy. Aw, kumusta ti panakisarita yaw? Kini Aunt yaw dona. Kas makita yung matiruproba mi, uncle. Nakaragragsak kami. Mangrugi kami kanuning tunbigat. Na, ay kinasaya at ano kasta. Kahit manukano nga iti per night yaw. Ay na, nakasingsing pa ta talaga ni Aunt Donna. 500 per night mi, uncle. Manulaang nga oras tayo dyan. Kasta ya. Ay adam garod ati night differential yaw. Adamay. Adda! Ay, agagagat kayo tapno agbayag kayo kankwana. Nasingpot ti anak ko. Ay gamno maminsan. Anusan nyo laang tamudi. Nakasimangaw. Kan naglaing nga agkusilap. Ay gam nasingpot na jay. Ala, wan ka di, uncle. Amumi matugali na kat. Kan maminsan na jay. Nagpigsa ting hiwat na. Kung nablano nagadayo ti kasarsarita na. Naglaing agpukaw. Nangruna no papaungutan di salbag ang lumakaya na boyfriend na. Ay nga mala, anusan yaw kunak manay. Among friend, nakaragragsakak. Doha pa'y lang nga rabiitan ang panagtrabaho ije hangout bar ang donna at danti sa nga ribo ang urnong ta. Wan nga rod. Nasingpot at talagaan niya.
Itad na pa'y adagos ti tangdan, sakbay ta nga agawid iti rabi Ay wen, no jeta dumaman ang tangdan, kan saan akas kenkwanan niya? Sapay la kumatasaan nga agbalbaliw ni Antidona niya. Saan? Lasing pa day dyan. Isu na lang ta, ada titililing na numaminsan. Numaminsan, katawa. Ngam numaminsan met, kat saan amatagtagari. Bugawan na pa dagiti customer tayo. Uwan nga rod, makapaulak, ta nakitak ang nakigtot jamay sa customer tayo idirabi Agong ungat ngam agkatawa mo't kalpasan ti panagungat na. Numaminsan pa'y laylayatan na dagiti umunag a customer. Baybayan talant na. Ure umanungan, basta ited na nasaya ti sweldo ta. Kan saan adat na tigapu ti pag-uungtan na. Diyay lumakay a boyfriend na. Sa dino ti papanam, apay ang nakasukat ka. Ne, rumabiin. Ha? Ay kwa. Ururag lang ni Luisa. Mapan kami agtrabaho. Agtrabaho. Ijay mag, Ija hangout bar ni Aunt Donna. anya. Da kayo kin ni Luisa. Agtrab-trabaho kas waitress ijay bar ni Donang. Ha? Apay akas na ti pa nagkatawam. Apay dagis ka di. Oo na yan. Mga patay gutom. Apay, awan ka diti sabali ang mabalinyo a pagtrabahuan asaan nga ijay bar. Anya. Tapno mo man niya. Amin nga agtrab-trabaho iti bar kas waitress, mga taong mababa ang lipad. Gets mo? Unay kan maita. No kas na ti pa nagkitkitam kadag iti bar waitress. Sus, ibahin mo kami ni Luisa. For your information, agsiserve kami lang iti inuman di customers. Saan kami ang makitib table? Imposible data. There's nothing to prove. Di na kami langan. Abay mo't akas jeti imbaga day jay amay takan ka. Amo matanda dya babay. Awan tinasayat ang maramidan na iti biyag na. Iso tayo talagoy uyaw. Iti sabali at tao ta muna nga ramidan. Una yan ni Mayta. Saan ang maikat iti panunot ko ti sa una ang mababa ang lipad? Una yan. Libate mon. Sana makatulong tayo dya karata. Basta nagtrabaho tala Sa bagay. Kan maysa, basta amo tayo iti bagitang awan di dagis nga raramidan ta. Okay na yun. Aywan agtrabaho takit di. Tapno adda aramatin ta nga agenron. Ay, awan siguro, ti maipakandag iti naganak da kadakwada. Isuan nag-waitress dan. Wen nga rod nanang, ay na, makapailik dagi jay ado. Di dala maaryak iti bagbagida. Gapu iti kasjay at trabaho da. Isupay is. May samot day jay adona. No apay pay lang amen nga isuda ti inayaban na. Kat ado mo ti mabalin na nga ayaban. Amo pay dagi jay atat tao. Kas dala na ibusan iti trabaho, takas jay ti sinirek da. Sigurado nga isumanan ti chismes dito'y lugar tayo. Dabakla kan Luisa ang nagbalin a waitress ijay hangout bar. Ay wan ananang, amo yumit na dagiti tattao dito'y lugar tayo. Awan ti chismis asaan ama amuan. Sapay proud pay lang ni bakla amang ibaga kanyak. Ama pandaag trabaho ijay. Hay, pakawanam! Ay, Oo, imalaldawan ngam agsuy-suyaab ka. Siguro, napuyatan ka anapan nagpabayad idirabi. Anya. ne. Anya ka din ita nga ibagbagam si Kamay ta. Kan apay akasta ka nga agsaw kanya. Kat,
Punumat, saan ayan? Aming agtrab-trabaho iti bar, nababati tayab na. Maawatam. Nagturag kamutan anang ibaga iti kasta kanyak. Oo na yan. Tapno amo man niya. Agtrab-trabaho kami nga agpaiso ijay hangout ni Auntie Donna. Ngam agserve laang ti trabaho mi. Maawatam. Oho, jakpati kita ko nakumanan. Anya? Ay, nagrugit mo tanday ta panunot mo. Nadalos ti trabaho mi anya. And for your information, Hangout Bar by Donabel only offers moderate drinks, free sing-along, free brewed coffee, and winning of friends. Saan akaraman day ta adalita nagrugit a panunot mo mayta? Anya lakit din aya. To see is to believe. Anya lakit din. Tiyawan ng bae na babae. Ay na, agyaman day jay amay tata na kontrol ko pa iti ungat ko kankwana. Tano saan? Amang ano nalipak ko gapo iti pungtot ko. Ala, bayamon friendship. Nakakasira lang siya ng beauty. Ay, makapasin na ay. Nagitikas kan kuana kat sana rumbang nga tutupan. Tanu tinutupam, kaslawan nagdumaan yun ukwa. Sa bagay. There's nothing to prove kunakmanen. Awan tinaskin ang panagnikan taken kuana. Basta amuta nagtao di bukod ta banog, di gatgatang ta iti kasapulan ta. Husto ka. Isosan mo na panunutin da yamay ta. Bayam, apanawan ti makamukin kuana. Ay na, kung naglakid din no asino ti masabat ko anabartek. Si kamot gaya may ta. Rabiin, ngam adda ka pa'y lang dito kalsada. Sakit, nabartek ka pa'y. O naroon, napanak ngamin nakiinom, ijay ayan, igayam ko. Anya? Sapay adayo ka pa'y balayo. No kayat mo, itulod ka langan, tapno safe ka ang makaawid. Ko? Takan ka day tanong kaya't nakangay tulod. Wen, itulod ka langan, tanay. Delikado dito'y lugar tayo, no kastoy arabi eh. Ay, gano ko na mga tulod na kaka. Thank you very much. Awa na nyaman na. Sige, itulod kan, may ta. May salawas langan. Panag-enrollan nanang. Awan pa'y kwartang aramata. Ay, wan nga raud. Sino nga tayo ti pagutangak? Sapay, awan ka no ti kwarta ni Kumarik Maria. Ay, kasano day tuyin nanang? Amukon. Adda na panunot ko ang pagkwarta ak nanang. Ha? Anya day ta? Intuludnak nilando dito'y balay idi na minsan arabi. Saan ka di? Ha? Wan, apay ka day? Ay, nagkurimanin ti kinalaing ko nanang. Tapno adda aramatek nga agenrol. Aramidek tagtartaray iti panunot ko. Aniya? Inak agriri ijay barangay hall. Ibagak arinip nak nilando. Pagmultaek iti dakkel agatan. Tapno, anya lakit din aya. Anya ka din day tangay pagpagam si ka, may ta. Ay, saan ka nga aging diding awan ti ammom itinapasama? Si Kalando. Aniya. Mananggun daway kamata niya. Gapula ang taamom anabarte kak idinakita nak ijay kalsada. Ginundawayan nakon. Nagawan metten abain mo. Aniya. Nangalala ang kadagitang ipagbagam. Di ka aging diding awan ammom kunakmanan.
Idarum ka, tapag multaon ka iti dakkel agatad, gapo iti inaramid mo. Sa anak ang mabutang iti ibagbagam si kamay ta. Ala, ikasunak. Taamangan no si kati maibabain no baliktaden ka. Ha? Nagawan kat abain mo. Intulod ka gapota delikado dito'y lugar tayo. Sa ita, kastakit din ti ibagbagam. Ala, aramidam ti ibagbagam. Sa anak amabutang ko nakmanen. Amok awagas yulaan dayta. Amok ti ugalyo. Ay, nasaya at may tanagranata, minda. Ha? Anya jay nadamag ko ako na kanon ni Maita. Ngay darom na nilanda. Gapaw, tarinamos na kanaw ti anak mo. Ha? Apay pudnaw. Ha? Ha? Ay, naapaw, minda. Ibagam kiti iti anak mo. Amang sapul iti panggadan na. Sana kasta ti araramidan na. Aniya? Agar-aramid kayo lang iti pakaibabainan niya. Hey, no awan kwarta, manggad, tapno aday gatang iti makan. Sana kasta nga garamid kayo iti istorya, tapno multaan nyo jay tao. Ay, pakawadam. Aniya ka din day tanga ibagbagam? Ay, sapay nilando pa'y laang nga nakaadal ti ibagbagayo ang multaan niyo. No baliktaden na kaya o jaklamaw. Ha! Hanya laki din. Una yan naman ta. Makapail na ka talaga. Ha? Tapay! Agasam man. Kasta una iti pananguy-uyaw na kadata. Gamita, mas nakababain mo tinaramid na. Anyat kayat mo asawan? Gapu iti kinawan ti kwartana. Parikot na ti panag-enroll na. Ay na, inyaramidan na maten iti istoryan Uncle Lando. What? When friend, ibagbaga na kano aginundawain ang Uncle Lando iti na minsan narabii. Kasta una ti bartek na. Aniya? Ay, ayan ako. Anya lagi din aya. Inyaramidan na iti istorya. Tapno pagmultaan na, tapno pagkurtaan. Di awanan ba in a babae? Ay, awanan pa'y na talaga. Kundi uyaw ka datang, trap-trabaho tayo di bar. Nga mas na ko'y uyaw magayam ti aramid na. Ew! Anya lagi din aya. Ay na! Kasla kamot la pimpiman iti kasta alang nga Mayta. Ha? Apay, saan ang nagmulta ni Uncle Lando? Anya? Amang Mayta, makapakatawa ka. Kung mangibabain ka. Uyawan na kami nga agtrab-trabaho iti bar. Ngam si kamot tinagmayat nga uyawan kan katawaan. Luisa. Da kami kinibakla. Agtrab-trabaho kami nga agpaiso iti bar. Ngam, trabahong marangal. Saan akaskan ka nga agbiro ka iti biktimaam ay aramidam iti istorya tapno lang agmulta iti basol asaan namot ka inaramid danga. Anya? Ala, gusto kumamatan a Luisa. Amok ang nagbidutak. Saan mo kumamatan nga ulit-ulitan? Nakababain ka dagiti makang. Oh, adda ayamot tibain mo. Kat nga ultimo nga awan babain mo. Ala, gusto kumamatan Ay, Luisa, amangan kit din no adda kwartam. Pautangan nakman. Parikot ko nga minti aramatak nga agenroll ita. Da! Kalpasan di pananguy-uyaw mo kada kami, umutang ka iti kwarta? No way!
Saan na ka pinabulutan ni Luisa iti kwarta? Di pa nagkunam? Pautangan ka? No way! Anya, alamot sa anak maka-enroll no awan pagbayad ko. Ano naman ngayon kung hindi ka makaka-enroll? Di bakasyon, ada ka lang iti balahiyo kasla prinsesa. Di ka na pa nagbiro kiti panggadam. Di maamuam magtrabaho kami kini Luisa iti bar, kasta unay akatawam. Ha? Sa ita, umutang ka? Apay, saan ka di nagbaligi ti daga sa planom? Ti planom, apa nang multam kinangkalandoy, ti basura saan naman nga naramid? Anya, ala, gusto ko mamutan pangaasim. Pangaasim tarupam, kaano pa'y nga among agsaoy ti pangaasim? Itatad na masapul mo? Nga midawan, nagmayat ti katawam, kan pananguyaw mo ka na kami? Anya, Di ta ka manlangan? Inaki dyan, Luisa, mapan kami ag-enroll, tada kwartami ang nagbanugan mi. Sana nagtao di ti multa. Funny, funny? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. hay, awan mo't ti serserbi jay balay mi ijay syudad. Na, adaya mo't balayo dyan syudad. Kat, adamot manong. Sa dino tayo na. Kat ijay syudad nga rood. Agraraman, balay mo mo't ayaday dyan. Katwa na, asawak nga rood ni John, di balay kumatan. Ay na, no siyak di si ka. Mabainak amang ibagang awan serserbina. Gaputa balay ti asawam, idi single pie. Ha? Ay na, saan mo kiti nga ulit-ulitin nga ibaga dayta ha? Gaputa, may babain ka lang. Karo no kabagyan nila kay mo, ti makangag iti dayta. Ibagadan tupay aray talaang bagim ti insabat mo, idi kini John. Ha? Pudno timbaga kami. Iso adi mo sang kaibaga dayta. Tatang, bagaan nyo man dyan anak nyo. Nay, apay ka day baraw. Ay na, kanayon nakit di nga ibagang awan serserbi dya balay ni John ija syudad. Na, ay, nakalasmutan ti bagbagat niya, babae. Ay na, nakunayon tatang. Kaslasig siguro agsasaw. E din to taawam kwarta na intulong na. E di na ipatakder di dya balay. Ay, day tangarod ka, day tamot ti magbagakan ko na. Adi na pakibiyagan, nagiti na ipundar ni John. Idi saan da pa, yan nag-asawa. Kumaan tatang, di ka nagyaman tada na ipundar ta asawa na. Ay, talaga day jakap siyat mau, saan nagpapanunaw. Ay na, kabsat ko aputot yung tatang. Paniya! Ay na, nalako mo't gaya man dya balay da dyan ni dya syudad. Kasta aya? Ay na, huwag manang. Ay una yan. Kat no inbagak adida ilaklako. Sana bale, taadumot ti borders da. Ay na, imbaga nga tamanin dyan na laing akabsat mo ha. Ay una yan. Kat, mano-kano nga iti panangilako da. 1.3 million ka no. Ay agasam man. Nagdakkel mo't gayam agatad. Ay wala, milyonaryo dya kabsat mo manang. Ay una yan. Milyonaryo nga agpaiso ang ney. Inlako dan ti balay da. Kas kadalugan. Nangip-ipananda nga iti bayad ti lugan da. Ay gadya ka mo manang. Ingatang dangata iti makan. Uray po utem. Awan tumanan ti pakakitaan da itang naglakwan da. Ipandan tumanan amin iti buksit da. Kita man da ito'y dane. Ha, anya day tanada. Ay na,
Nagganas at talaga tibiyag ti kabsat mo anya. Ha? Kitaam ngamin Nakasikawin. Sana impatong ti saka na iti manubela. Sana inpos. Ay unay mo dito na babae. Ay kat, feel na nga ta. Milyonarya ita ko naman. Ay, mangibabay na talaga. Ay kat kasta at talaga tibiyag. Aguray ka man. Mapanak to di balay da tapagong takman. Ay na, nagalas day tangaramid na. Unamlano ka sino akabaknangan. Mangyawat ka man iti eko bag manang. Day taman nga iko bag kasangsangom. Ay na, basit day ta. JXXL Ha? Apay, ado ay tigatangam? Wan. Ay na, jay gamin importante lang tigatangam aame. Ay na, anyat serbiti kwarta ngay no saan nga igatang iti makan. Anya? Kuti sumad. Kat, makan amin ti pangiibusan nyo iti bayad ti balay ti asawam iti kinabaruna? Ni manang mat. Ta iparupa na pa'y abalay nila kay ku idibaro. Ang sana maibus. Milyon day jay. Barya laeng day to'y igatang ko. What? Ay nagwal, kapay bayad mo pa'y langit ay di 70 pesos sa budget meal. Kat sa ngaribot di ted mo. Ita, 24 pesos lang ti bayadam. Sa ngaribo man ang tiyawat mo. Awan nga rod ti bariyak. Ha? Imposible Kat no binariyaak ita di sa ngaribo. Di man di exact amount ited mo. Ay na, awan nga rod ti bariyak. Kasta amin ti kwarta. Ho, jak mamati. Anya? Oh, daytoy, 5 gasot. Ha? Exact amount ko nak. 24 pesos sa kasapulak. Anya? Ay na. Memoryado ti rupa makustomer. Kasta ka na yun, di kastam. Kan tiwangwang dito wallet mo. Tapno ko na mga taamakitak ti kagana. Apay, pakitaan na ka di. Adumat ti kwartak dito ay. Anya? One goal. Iso da ita exact amount ited mo. Kaputa amok nga da pariyam. Di mo ipakita kanyak dita kwartam. Kaputa adumat ti kwartak. Adu ti koleksyon ko itinaldaw ha. Nagsungit ka mo tin abakla. Imbag ko man no maibagay kan kinabading mo. San mat? Hoy, para magababae. Agbayad kan kunakmat. No sa arumar kan. Di mo ipakpakita kanyak dita kwartam. Huh. Kaputa no talaga abaknang ka. Apay nga ron aray ta budget meal ti kinan mo ha. Anya? Talagaan na pangsit na bakla. Amamok day day. Kasinsin day ex ko. Ay na, ti kunamkit di, nabainan ka. Agasam mo't ngamin, at damat piman baryam. Ngamjay kiti sagsasangaribo ting kainruar. Talaga kinaparamag daytan. Ni manang mo. Kat isumat. Numaminsan ngamin, sana akas jay ti aramidam. No adati baryam, iso ati pagbayad mo. Nang runa no basit lang matiginatang mo. Manang. Uray syakmat ano kas jay ti aramidam kanyak. Talaga ang makaungatak. Ang mga numang tibabak pa iti tao. Anya? Maas-asarak to pa yan kan kay tay. Awan lati tao ay inungtan ka Imbag ko ma, no inlibre nak iti lunch, tapno mairaman nak mo tita milyon mo. Anya? Ay na, kasla nagpaspas mo ti panagkasgastos si Kapsa tiyaw. Ay na, saan lang nga kas tatang. Talaga kita napartak Ay, andyan na yan ti Kapsa tiyaw. Ay, may paypay sujay kinunan ni Manang Lor na kanyak nga ron tatang. Apay, anya ti kunana. Adi na mapupuutan, naibus gaya man ti kwartana. Takas ano, tunggal na panday di sentro, mapuno iti kompormila di tatidakkel nga ikubag na. Ay, kano di danto kami bagbagaan. Ni Jun kumamot isumot tag desisyon no daduma.
Pampanuy-nuyan ng tumang amin ti kapsat mau. Doon niya timbaga ni Amay. Wanlawan. Ay, sus. Sayang tinaipundar da kumaasan ni Kwada. Ay, tsaka mo iti tayo bayaw ko tatang. Nainlove siguro iti kastao na kinami. Iso akasta. Nana Mirna, ayan na ngay mo't tibalayo. Ha? Apay adi kay agpatakder. Makipagnanaed kayo laeng kadagiti anak yo. Ay na, awan pa'y nga road. Apay ngay. Di ikarigatan nyo ti mangipatakder, uray kalkalapaw laeng. Tapno addamot kabukbukudan nyo abalay. Mayat ko ma, nga agpaiso tapno lumasin kami. Awan pa'y nga road kwarta me. No pada ko mati asawak ti asawam, nga ada balay na iti kinabaraw, ada kumamot ti ilakok iti 1.3 million. Tapno ada kumamot ti pagpatakder mo iti balay. Ha? Una, isuan nagasat ka. Taada balay ni John ide nga inlakom. Kat isu itan tinagnumaran nyo iti anak mo iti kinabalasang mo. Anya nga tiriknom ita, ami. Manang. Apay, di ka dinabainan. Amom ti kahit asawon ni Nana Mirna iti dayjay nga imbaganakan ka. Anya, manang. Ay na, talaga di ka makataros. Ha? Kaya't nang iparupakan ka, ana imbagpay ni John, taad dati na ipundar na idi barupay. Nga iso ti indanon nakan ka. Idin to tasi ka, kat jay labado kun anak mo ti kinabalasang mo ti insabat mo kan kuana. Anya? Kat isumat, uray may sa atakuri. Awan apulos ti insabat mo kan kuana. Ni John amin saan ay ha? Anya? Di mo man ang sakitan na ito nga ibagbagakan ka. Gaputapud no man. Ay na, isumo lagayam akas ti ibagbaga ni Ami kaniyak. Apay ka din, ana. Kat no pinitsure na ti balay da sana impose. Sana kinapsyunan iti bunga ti kinagagat. Ayun na yan. Talagang awan ti babay na day takabsat ko. Wala, bungat ti kinagagat ni John. Ay nakatbay ama. Feel na nga raw ti kinamilyonarya na. Kanapintas nga min di balay da. Napintas tiruar na. Kung sumrek ka, ay na, naimbag tada kurtina. Anya? Kunak manunalpas di balay da. Ay saan? Iso ako nakadi na labsan ti agsaok di kabsat ko. Kunak ano nalpas, tadamot yung milyon na. Nawayamot tayo nga aramatan da kuma. Ay nanana, kasano adi maibos kat gastos dito'y gastos iyay. Awan maibos adi na oras. Maibos adi mapupuutan. At di man ti eko bag ami. Ay nasukatamday tamanang. Kat, isumot da ito di pagkarkargaam iti katgatangam. XXL nga eko bag. Sukatam iti small. Isuman ti awat mo. Ha? Apay nga small. Small ka di itan ami, awanan ti XXL. Awan nga rod ti maigatangan. Kat kisayam di milyon mo Ay na, tunggal agsao kayo. Milyon. Apay, ti milyon, maibos. Aya, Katuan ba? ay na, kaslakat ko ang mga iti balot Gumatangak man iti maysa. Dua ati gatangam manang. Iraman nakmutin Kat no dinak inramraman, hindi dati milyon mo. Anya? Joke only, ami. Alawan, mga lakamatan iti kanam. Tadyak matlakayat ang mga anak, adi ka mangan. Ala, di ka madanagan. Saan ta amaong tan dito, ita saan asa nga ribo ti iyawat ko kwarta. Gaputa 24 pesos laang mat, ti bayada. Anya? Papanam ka di ami.
Mapanak man makitangdan nga agiruot ijay garden da tata milyong. Kahit, apay nga magmagna ka, apay adi ka nagpaitulod. Madamang ilugan nyo. Awan nga rod maikrudo. Apay, awaning kwarta mami, naibusan jay milyon mo. Ah? Ay na, kano di mo't maya tibiyag nyo. At dati tapos yun na ipatong tisa kayo ti Manibela. Anya nga ita, nakaparada mo't tanyalugan mo. Ay. Nga wala, ingka makitangdan. Ano usa mo na? Anya nga rod nga ikat naibus ka nga rodan ti milyon mo. Di ta ka man laangan. Ay. Kaslang sub-subli aminin kanyak dagiti imbagbagak idi. Angam anyangay nga rod. Ano sa kun ah? Umayak man ame. Ay, kuwan anana. Ala, sumrag ka. Agyaman nak. Ay, ano sama? Nawara ti balay ko. Diyak pa'y nakaisimpa. Wan nga raw, apay akas to iti balay mo. Kunak man nunalpasan ta damot milyon mo. Ha? Kunam kanyak nga awan pa'y balay ko taawang nga rod kwartak. Saan akasken ka nga adda jay balay nila kay mo ide nga inlakuyo. Kat nakamilyon ka dagos. Kam saan nyo pa'y magayam nga impalagpas iti balayaw. Ha? Kunak no napintas da iti balayaw. Isu adamdamagam no ayan na mo ti balay ko. Gam na ipadamat iti balay dagiti anak ko. Ipanam nga iti milyon mo. Ah? Ay, kuwanana. Ay, sige, panawan ka pa'y. Inaklabiit agpapudot iti danong. Alawan. Talagang isubsubli na amin ang dagiti imbagbagakan kwa na idi. Ay na, nakababain mo't gayam. Ay na, naamiris ko amin nga imbagbaga dagiti tattao kanyak tatang. Imbagbaga nga. Basta, nagado. Kutay na, makapasakit. Napaiswanak tatang, tagos sa puso. Ay, kinapudno na gamin, anak ka. Iti nakaigam ka iti 1 million. Ay, sus. Gimato adagos ti purwam. Unay kayumot ng tatang. Nasaki lang arudan tinakam ko. Ay, agpanunot ka kidin, anak ka. Sinayang mo tinaglakwan yo iti balayaw. Itamod gamin makmakan, bado, ke pagpapintas ti ino na maginatgatang. Ay, sos, anya nga ita. Hay! Pagpabainan dakan. Hey! Ngungarot tatang, nakapagpanunot akong gusto gayam dagiti imbagbagayo kanya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman ka ba itingkay panang tarabay. Mariton niya, manungay matinti earnings mo iti Facebook. Ha? Ay na mare, mabilbilang pailaang ti earnings ko. Sika ngay manumatan. Hay, adamatin ati dandan $100 ang naurnong ko. Ay na, agas man mare. Ay sana all kunak manlatan. Kasta talaga mare. Abay si Kang, manuay ati dollars mo. Basit pa'y nga rod mare. Numaminsan ngamin, jak masangsango ti maki-engage iti daduma a content creator. Amumatan, ado ti pakakong kumikuma. Sa bagay magkidi Naimbag kan ka taadalat ta ti time mo, taada ka lang mo't iti tersena magbambantay. Maka-engage ka no kasjay nga awan customer mo. Aywan mare, engagement launay importante kada tayo content creator. No dahi dyan ngamin ti bumaba mo ti earning. Wan nga rod mare. So ano adag comment iti contents, masapol a replyam. Iti kasta, agtali na ed anangato ti engagement.
Anya laki, $1 saya. Naimbag ka pa'y mare, imado adagos ti followers mo iti Facebook. Dakkel pa yun ti dollars ano urnong mo. Ha? Awan mare. Kaasi na, kat imado, kan umatatupay. Nagmamayat nga min dagiti ikon content mo. Ka, ura si kaman mare. Kasano an naibagam an nagmayat kat nagalas mo ti camera ti cellphone ko? Ay na mare. Kat gumatang ka ngamin, iti barong ang cellphone mo. Anya kat an anusan ti daan ang cellphone mo ngamin. Hay, bareng man no umdasan ti linaon ti alkansyak mare. Iso ti igatang ko iti baro a cellphone ko. Wan Mayat ngamin no napintas si camera mare. Tapno makay ayaw mo't iti mata. Wun mare, dayta talaga ti aramido. No makagatang ganto iti baro a cellphone mo. Inaldawem tagpost. Kan kang runaan na. Maki-engage ka. No adag kumenken ka. Ag-reply ka. Tapno adapay ang maka-earn ka. Wun mare, agyaman nak iti dayta nga imbagam. Nay, apay ngay ba kay? Iniwam mo't tanday ta kakaiso ng alkansyang. Ayun lakay. Iniwa kun akas lamo laang iti iwa. Salbag kit di mo dita pa nagsasaom. Katuan mat, kitaam nga minti panangiwa. Kasla iwak mat laang. Saan aya? Iniwa ko, untay gatang ko man iti baro a cellphone ko lakay. Baro a cellphone. Wun, tay man cellphone ang napintas ti kamera na. Tapno adda usarak nga agaramid iti content ko iti inaldaw. Ay katuan no dayta ti kunam. Nasaya at mo dayta na panunot mo. Nagalas ngagpaiso ti camera ti cellphone mo. Iso ang nagalas mo ti ikon content mo. Kaniso abasit mo ti aglalike. Ken basit ti earnings mo. Umadun to lakay, makagatang aklay ti baro a cellphone ko. Nakapulos ka panyang. Papanamngay. Ay namapanak ijay ili nana, inak gumatang iti baro a cellphone ko. Ha? Wuna na, gumatang akman iti baro a cellphone ko, tay man napintas ti kamera na. Ay katwan Pilyam tay kapintasan a kamera. Tapno pumintas dagiti ikon content mo iti Facebook. Sana kasla ka dagiti ipupost mo nagalas ti pan nakapicture na. Naguyaw kayo mutin abakbakutan. Ay saan ka nga uyawan, panyang? Ibagbagak laang tipudnaw. Iti kasta, mapasaya at mau. Anya? Mala, ingkan, tapno mapilay, ti kapipintasan na cellphone. Apaw? Nagmayat mo tanday ta kabarbaro a cellphone mo ba kay? Wuna, anya lakit din. No makagatang dagiti kumarek iti cellphone da nagmayat ti kamera na. Makagatang akmet adi. Anya? Inton madamdama, inakmeten agkita iti picturak mabalin ko nga i-content. Ay katuan na. Iso nga rod ti usar na day ta baro a cellphone mo. Lalaingak man ti agpicture. Tapno umado ti agreak kan agfollow kanya. Kan kang runaan na, lalaingak ti maki-engage iti padak a content creator. Saan akong amabain a maki-engage, ta masiguradok a nagmamayaten ti mapicture ko a maipost. Ala, saan nga ibagbaga day ta panyang, no di kahit ar-aramidan. Nakagatang gagaya man iti baro cellphone mo, kumare. Aywan kumare, kas makita mo't, nagpintas da ito'y camera kita. Kas lakapintas kumalaang, anya laki din. Anya? Kan kas makita mo't dagiti post ko idi kalman. Clear as in clear. Anya lakit din kunak manin. Masaya ka di, mare. Malala lang. Itultuloy mo tag content.
Takasta talaga ti content creator. Naskan nga dati baro apos mo itinaldaw. Ayun, mare. Saanin ang masapol nga ibagbagam date na? Taamok adi, tar aramid. Anya? Ang mga no ibagampay, akanayunak ti maki-engage. Ay sus, amok dagitan, mare. Saanin ang masapol nga ipalpalagip mo? Amok tar aramid kunak tumo. Anya? Kahit mo sa wen? Imay kalagayam dito itirsena at may pasikat mo dahi tabaro a cellphone mo. Ay, salpag! Ala, panaw! Iawanan bain a babae? Ha? Apay nga mare, bigbigat mo nga agpungpungtot ka. Dayjay man apan yang. Agasem man. Jay impose ko iti Facebook nga agsaksakitak idi na minsan nga aldaw. Napanakit kinumentan iti congratulations. Ay salbag a babae. Ha? Anya? Wan mare. Kasla mangin insulto mata. Ay, sana kasla amare. Talaga nga insult day dyan. Nakita na lang nga rudeng agsaksakit kay di post mo. Kasi bilang tinapan na in-comment man. Kuna na siguro nga isa par na ti maki-engage iti pada na a content creator nga uray da trabaho na. Kadadaras naman siguro saan kumamot akas jay ah. Wala. Kita namat kumati ikom-comment na. Numayan natop iti komentaran na. Imbes at i-comment na kuma kat agpaimbag kamare kuna na kumamat. Ngam saan mata nagdakkel a congratulations tin comment na. Ay na, baga-amare. Sana na sayang ti kasing araramidan na. Agpapada tayo nga isap sa party maki-engage o at trabaho. Ngam saan kumamot, aje, makapainsulto ah. Kasarita ka talaga dayjay mare. Saan ko lang amin ang maranranaan kat? Kung mauray ang maranaan ka, dita igigid. Isugay maya kung diti balayo, mare. Ha? Tapay, mare. Imayak takas taunay, iti pa naka-insultok, iti in-comment mo, iti post ko, iti na minsan nga aldaw. Ha? Anya ayatin comment ko, mare. Nagposak ang masakitak, impost ko ti kaadak iti kwarto me, gapu takas taunay nga agkakapsotak. Ngamsi ka, nag-comment ka mo tan iti congratulations. Puo na yan, mare. Anya? Saan kumamot akas taa? Anya lakit din, mare. Kasla saan kamot a content creator no kasta? Anya? Nakitak a masakit ka iti post mo. Ngam gapo iti kadadaras ko, ken para laang iti engagement ako natayo iti Facebook. Iso day jay ti kalakaan a pindutan. Nagrabaw mo tanday tarason mo. Kitaom kumamot ang nga umunat i-comment mo numayan natop iti post. Anya ka congratulationan kat masakit di tao. Ay na, nagrabaw day taparikot mo. No awanan ti bagam, agtalaw ka. Ado pa'y tinaskan nga aramido. Adya, kasta pa'y laang tinsungbat na kan ka, anak ka. Wan tatang, talaga amangin insulto day di a babae. Hey, bay amaw na nakaw. Lipat mo no anya mantiin comment na itipos mo anak insulto am iti kastaunay. Ay, nagsakit at talaga tinakam ko kankwana tatang. Ha? Kas lang amin pakaragsakan na unay ti panagsakit ko. Ta nag-comment mo din iti congratulations. Nagalas abasaan. Malah bay amon anak ka. Tinapatag at nagimbagkan. Lipat mo day jay. Isupaya pa kay stress am. Anya lakit day. Bagay, saan mat ngamin anasaya at dayay anapan mo in comment kinito niya? Si kakit di mat. May sakamot. May sakamot asaan ang makaaw-awat ya. Anya, tasyak pa'y lang ti sana makaawat. Katwan mat,
In-explain ko lang arudan, aga pula ang iti engagement dayjay. Iso lang ti kalakan a pindutan, iso nga ison tinapindut ko. Ay napanyang, nukurti ti ayan ti laban, naabak ka ni ti kastapa nagrasarason mo, salbag ka. Anya? Nakita ti dua amatam a masakit je tao. Ngam congratulations kid din tinapan mo inkumkumin. Siyempre, mainsultumat a je tao. Ah? Panunutan na, akas la pakaragsakam ti panagsakit na. Anya lakit day. Ne. Apa yan, Mare? Kasla gulaw ka matan. Wan nga rod, mare. Ay, Agkakamsutak matan. asos. Ang mga nual daw mon. Ang nga pala, mahirap mamatay ang masamang damo. Anya? Ala, in ka nagpa-check up, Mare. No kaya't mo pitagbyag. Ngam saan, ay ka, di tamon. Si kakit di mo't mare. Imbes at tulungan nak. Ngam kas napay lang ti bagbagamat. Ay, hawan may tulong ko keng ka. No may papaniti pinansyal. Isu nga agawid ka kit din. In kaya ba nila kay mo? Takadwaan na ka pa nagpa-check up. Ang mga ano niya, day tala pa kaulawam. Di mo ibaga ang kwarta. Anya laki din. Ne, abay, maulaw ka? Makitkitam lang arudan ang maululaw. Damagam pa'y laang mat. Aha, maululaw kan aga po iti katutungit mo. Anya? Numaabak ka itong 8, ado ang marikriknam. Ngam numangabak ka kit, ay sos! Nagsaranta ka. Sa bali italakay. Talaga maulawak. Sa anak ngagang anghaw. Anya? Pangasimatan alakay. Kadwa anak amapan iti ospital. Kasla saan kamot amadanagan iti salunat ko. Oh, naragsak ti aldaw mo, amare. Makapakatawa ka mat, Mare. Nakita ko man ti comment mo itimpos ni Mare Panyang. Ha? Impos na ti picture na amasakit. Ngam si Kamet, condolence. Kung kunamot na ti comment mo. Kat, content creator tayo nga ron. Agdardarasak ngamin kat. Kaya't kulaang mo't adi maki-engage kan ko na. Isumutan ati kalakan anapindot ko. Isumot tan ati na i-comment ko. Ay, siguro. Umapapoy tigura na kin kalay diya kumarita. Bayam nga umapoy adi. Sungrudak pa ikit di. Atap no adda sumgad. Anya lakit di. Ay, Mare, ure po utam. Maimbaganday dyan. Umay nakapagsasawan laka. Ay, sakit din ti but-but nga na. No way! Awanan kamutan iti bain a babae. Ne, apay ngay mare. Imay kamutan iti arubayan mi nga ungat. Anya? Anyat basol ko kan kaya. Nakitam ti post ko iti Facebook ang masakitak. Ngam ti in-comment mo, condolence. Anya? Dayta ti parikot mo, panyang? Ay naapaw. Kas iti rason mo mat kanyak idi ah. Nakunam a content creator tayo amin. Iso day di kalakaan a pindutan gaputaado ti pakakumkumikumak. Iso a condolence latan at i-comment ko. Anya? Idi masakitak. Congratulations din comment mo iti post ko. Samok ko na abisi tayo amin a content creator. Noan niya ti kalakan na pindutan ay kat isulatan. Sa ita, agong-ungot ka abigbigat. Ayawanan ka iti bain. Kasla pag-aayat mo pa'y amataya kon. Salbag ka. Saan nakasla? Talaga pag-aayat ko. Oh, ade bagbagam. Ha? Ay, awan mare, awan. Ala, ingka nagawid kan. Ta saan ka mutla atutupan? No, salbagak. Ay, salbag ka man. Salbag kan tumanan, intun madamdama.
Mom, si Kapanyang. Makakatawa man gan ka. Anya, umapapoy lang arodan ti pungtot ko iti daya ato niya. Oh. Ngam si ka, adda ka dito'y ngagkatkatawa. Kasanumat nga men, kasta unay apungtot mo, a kinumentanda ka iti condolence. Kasi kamot tinangirugi nga men. Ah, Adal day takada kayo a content creator. Kitaan nyo nga min nga umuna ti post ti may sa tao. Sakbay kayo nga ag-comment iti noan niya la dita. Oh, kitaan nyo kumamit Numayan natop ti comment yo iti post ti tao. Sa ita, kundi unget ka. Ay, ayapan niyang. Di mo kaya ti makomentaran iti makapainsulto. Gamsi ka mo tinangirug-rugi. Anya lakit din. Ay namare, kuran niya pa iti bagbangam, saan ka kanungan. anya, Umunay damin, sikat tinangirugi ti kasta. Nakita ma masakit di tao. Congratulations, ti magbagam ken kuana. mare. Sa ita, si kamot ti kinumintaran na iti condolence. Kasta una pungtot mo. Mala, saanin ang maulit, mare? Pakibagamlatan kin ni Mariton niya. Sorry. Ay, saan? No napudno kay ti dayta pa nagsorry, sikat ti mapan di balayda, sikat ti mapan agsorry a mismo ken kuana. Sige, mapanak to, mare. Agar-aramid ka, iti pakasairan tirik na ti dadoma. Ngam no sikat ti masair, kasta una arurod mo, ay ayo. Be responsible ade, kas content creator mare. Sana kasta, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.